Check your mark. Per la serie numero 3 in 1 Arianna Rado, in 2 Sabrina Arapi, in 3 Giorgia Brugnoli, in 4 Rebecca Wallis, in 5 Andrea Meneguzzo, 6 Jordan Jenna Rolf, in 7 Cervera Paloma Canos e in 8 Lisa Barcon. Anita Pesce 1.04 e 25 si aggiudica la quarta serie.